san ris nem kila tre hatu kalong fair mo yaki bekin shuduk no ya kakam ko jongki kumbe yong iba mane yu nong thung kampat in le kumno kini kin news pa tamgot ki badai ki permanent employee habot kini ki ju kini ki temporary ru kini ki RTI report di bawa ma ni pai ba bo pli bo wat kam urung kan na bo pli ji khangit pli ji khangit urung sekali lagi urung tang banyak kam te ndai mata pade da pi ong da ba kita pade ki ba don kti wan ra ini kaskam kita pet ken lai te nasu ya ki tu ki khna ki bla yo kam pat te ban chu ong ban jendat adu kan ne ru kam de hi ken ru kom yen hab e perkhat ke nyata ru kom kata ka syong hak po ka isi hi kan no jinang ji start joki nengi ba supet nyak ba telong dan hi jik sin ai ken hi tu ki khna ki pli mo dong sakum no tu to kita ki khalai ngot mata ki sosi indra ya kapor ba thong kam ki pat ni perkhat ba gedan ki spa di kajan ngot ki samla te ki betul ki bam yo e kala ke bam wan uta politician ni mo to fi kwa kam mo kan ni ki ba bam puta pat le si ki ba le support the council le banyak kendu ya IM KMC ba kawan ki ngosam baduk kan ki para semua ai kam ba komputer ki yo te pet ya ka program street talk hakaba ninya tai halor kaphang ka jingyak saj ban pinbha ya ka jingtre kam ha district council menta ka sngi ka handriu tarik ubanai jiliu hakapor sanbaje janmet ha Didi Meghalaya padha ka YouTube channel ka jongka ka Didi News Meghalaya kinongishin benta hakani ka jingyatai iba George Bilingdo u former MLA iba Powell Soklet u executive member jong ka KHADC Manuel Badwar secretary Meghalaya Pradesh Congress Committee iba Thomas Basa working president jong Kakhnam